Kerim kardeş, Ay canım. buzludur. Entikasından. 200 gram Senin vermezsin. kim müşteriye can kurban. Buz saat. Buz saat. Aha. Buyur. Cana fikir. Çok sağ ol. Hoş geldin, hoş geldin. Vay vay. Kim deyə bilər ki, badamlı suyunun təsiri yoxdur? Müdür tapşırdı ki işin ahırına sen kurtarasız. Müdür Allah insaf versin. Büyük şembedir. İşin kurtarmana yarım saat kalır. Bu işte işleme yola. Şimdi gerek verirsen özünü serin yere, vurasan soğuk piveni. Ara da pis olmaz ya. O şartına buzdola. Öz aramızdır. Elə səhərdə vurursun. Ne dedi? Soğuk adamlı deyirəm. Büyük şembedir. Kadir, yaxşı içti. Ancak gör hardaydım, hara geldi. Bunun da sebebi bu zəhrimar. Murtuz kardeş, sen benim derdimi çekme, cana fikir ver. Eşi bu harabada bir hafta katır kimi tırnak sarılır. Yani bir gün keç çekmek olmaz. Yoldaş Kefcilov, Koptorgun məktubuna cavab verdiniz. İşkili kurtarır. Özünüz bilin. Vallahi şeysin senin. Sen bunun bir medeniyetine bak, medeniyetsizin bir medeniyetsiz. Vermem abi, yollarını vermem. Ara dolaşma. Ana apa geldi. Atam ben derslerimden 5 almışım. Aferin Ercan, Dilce sen ne almışsın? Hiç ne? Ay fersiz, kızım yüzüne ne olur? Bir şey çizmaklıyım. Arbat, büyük şembedir ha. Hamam dəstgahıma hazırlamısan? Təşləşliyə baxırsan. Görürəm. Yenə tulumu doldurmuşsan. Bax, Əlcan, Dilcan canı dilimə də vurmamışam, inanmırsan? Vay, aşı, nəfəsini içəri niyə çəkirsən? Allah sənə lənət eləsin. Vallahi, bu işdən də səni çıxarsalar, bilmirəm necə dolanacaq. Kimin də həddi var? İş vaxt düşmürəm ki, xalqa nə daxlı var? Yaxşı, yer get. Aşı büdürlüyürsən ki, gözdə hamamda yıxılıb, qol qabrıqanı sındırmayasan. Kevçilov yıxılmaz, bidirriyər, amma yıxılmaz.